Presiden ka Sengkor Singkli Umsning Unit kabahab haka Eastern Ribhoy uba Charles G.R. Singkli ulahikai ki parakur bakimday na kimbet banshim kabu haki kamkur na uno kurtong yakun election habalajan ka election. Ia kani ka jinghikai utai ulong kini katai ka kur Singkli ulakren ha ka jingelang ne ka dorbar kur Singkli Eastern Ribhoy kabala long ha umsning ha ka live ho tarik uno pra ar hajar ar pau ar kabalong ka way ne kimat jinghikai ban omdon benta kum ka kur ha ka no ka seng san hima ne bat uno kertong lai tang ka jingjit hi shimen kabalong ha ka hok banjit ha ki tarik jit nong mikman kabaw loong baga dorbar kur Singkli ha umsning kamshim lapan jingirap pisa na uno kertong naga benta ketiga jingilang kur. Yang sedang pasui benta takalong. Pilai ini, ya kani kejung krek kejungi, ya kani kejelang lain kedorbar kur jung Eastern Ribhoy. Lekse kindang ibu perhat dan umui pat. Satang Sibnai siteng la pedang ya ke election mo on sai ya ke election hakleng jong constituency Sangli constituency jong ka Ribhoy district ko umsning ka de gawin constituency la pawa ha ka jela bang Ribhoy district yo rese kindam na kalian para kur kinailam juga kur iban berkhat ba ko umsing ne te sim ka bugus pi mau ile akan election ha di kandidat utau kurtong nerap na uta kan ni jelang le em ngani tu ipi nyem sim la panjera ba tang stikaro no kurtong ni belum ya ni priang ni dorba ni le ni sei borba da kamet kejungi na kilong ying long sem na du kilong ying long sem kilong kini Long yang muslim juga long kumi apa yang berkur jadi mana yang muslim. Nak bantah berkumpet biang ya upaya lang yang berkur jadi berkuai. Kita kilong kimak yang aku akan berkur kilong lu jadi kai. Nampak barok para kur jadi. Akleng jadi net watchim kabu habatan ke election. Kani kalau kamak aku akan hamtam hari korunta. Wajusim kebun nomor ba kakamkur kenya kakamkur kakam election kenya kakam election.